Rais William Ruto nararikirie ndiunga yawe ya ntuku ithano kirima ara ntuku yoro narendethirite aika wirane kiria kariba kirima ara mo natongeria ati thirikari yewe ikethe kiguna kariba rutere runa inya kirima antu yigiwiti na mbere amo na bau mantu ige siasa ni yonekete kuringwa kiri ndiunge unara nende nkiama ya Kenya Kwanza yonekene kumeneria Azimio ni kiraba kuwa tikaba kwenda hukuma thirikari na murango yo nyuma na rais ubekira wirane ati atitikiria nkethi kana kwena thirikari we na rutere rwa Azimio utukubaru ari tuketha twikara na speaker wa mbunge ya county Emero Ayubu Bundi ara tuketha tukorelia imwe ya mirandi ira bethirite baikiro wirane rais William Ruto ukinyanira kirima ara uketha wigulu kone rware rukiri mubango yo arwe siasa nyuma ya nteto cheweru themo yani tukudondite kiri nteto cheweru themo Gavana Kawere okinyame kinduri kwa mpuru wa buri na rameneretie bunene nkiama ya kibiri na kuwa base ethanwe bakara nyanki akaribo Diego Gist interese Southimenti kumena DMCA wo bakiwa na chamukitie barabara hamwe na mukandarathi uro wa ingweu kire arwe siasa troledia ndungu ya ntuku ithano kirima ara ya rais William Ruto na ithirite kujirwe mantowiti na mbere na siasa antu belo chumire wondini ya keoi antu bocho bakiwa ne baithukirini ni antu ba MCA wo na kubatia na ngurari nyuma yabo kuthetera maendeleo Anko watu weni kirinteto chiwaru themo ni betoa mutebe Edward mwanatoa madhidhio ni Maureen Kome tukambirene ndia karibu wo Diego Gist Southimenti ne bachumirite na kumeneri MCA wo Ndomiano Muchoi amona mukandarasi ura wei barabara yu kumebwithia bakiwa utingwithirite kirutega kiri barabara una rekaba mechamukite ontu baraba koria Gavana Omero Kawira Mwangaza kwithira ikinyantere una kuona ura barabara yu echamukitwe kaiteno kau akadibaba thirite nya bakiwa ndebeti tu mbesa chekure ya muthimi wa barabara yu kenda ithire kiaramwa paka wamona kwithira ontu bobo karikite utingwithirite kiruto kiri barabara una kuwa ontu bona ende butithirite bukinyane na kuwa buthire bukithia telwa bonene tukikare katwambiridio utukubaruari ni akariba kirigone katho wandi Diego Gist bagicumire na muthuro munene iguru ya barabara ya kuire gwita St Mary's bakiuga bating'anini ura njira iwithithitwe bakiuga iri kuri manoka yekirwe mujujwe randi Anthony Amwaram na bakiuga itithiritwe kuri mo kilomita imwe bakiuga gukeja kura njira iwitigitirika barabara yetu itukumba kinya bakudiika ba wekirite irato kabikuma bikagwa nonto bwantaka muratu jo twekerirwe ni muratu tajo twageragirwa naria jora jo kwenjwa naria ndarugoni muratu jora west barabara eje itekiria andiko kira gikiri ni industry aturi bakarwa teoma ni contractor wa elwe atari tango gora ya bati contractor atarikia barabara kuma aturi kwimana gisisi ne etigere kilomita imwe etekeri modetu na kinya rutere ruu yekerirwe andiko itekeri andiko embega ni modetu yekerirwe modetu jo jumaga kiri mutonga kiri maiga marameta kwa kingale ki modetu jungwa na modetu jo twekeri totekwenda jojo ruto buru twekero morem totekwenda modetu jo kaire onto modetu jo ekeri modetu kejira getu Rwandi kigwetu Rwandi rigu abaukeja kula ngari jeto itekuria barabara nieje Nkorokini barombete ngabana wa Meru Kawira Mwangaza akaria mukandarathi urorari na kandarathi ya kuthithia jireu monkira amechokere karebwega ewo jo we mwenja ne mbese eterere ikauma ko na barabara etebwite ninkolomba ngabana atekaja kuria contractor uyu aritaga ngogi ya barabara eje mbesa nonto mbere buru contractor ne bezire na MCA kulaida barabara na bagwa barabara ne buete titole akariba kirigoni kathwa
Katukurigana ora barabara yerirwe nĩ buĩte. Muthiene nĩ bameneretie MC wetu Rari Muchoidomiano bakiuga botakari nĩbo barĩre survey o mtu 150 na kinya bari kumwĩteja kuonora njĩra iwĩthithĩtwe baruge MC ũju atakugita. Kwa mbere MCA wetu atũirie gũte message ya survey wotineti twarutire message ya survey twaruta mtu ciringi 150 na mwanka rĩu iu nĩ jiĩkĩrie orodha niĩra ya mbeca nĩkenda barĩa igara nĩ MCA wetu nontu we wengwa na arĩa arariuka barabara nĩ buĩte na titũ rĩa kariba kathwa kĩrigũne tũtikwata karĩ ngũgĩne nontu mbere yangamba neja nĩwe wabati kũja kũraira barabara nete atũri abere barabara eje nĩ mbega na tu neti twamũsapotete gĩkura ntũrani eje na no gũtũretera oversight bakuga barabara nĩ buĩte. MCA ũjũ twĩ nawe no ndũkĩtie barabara eje buru nontu nĩ tũringĩte ndimũ twamwĩra barabara ĩtĩbuĩte kinya kwĩja atĩjaga atendaga kwĩja kuona. Kuma Wandine Ego Jisti gĩcigo mbunge kĩa South Imenti nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare. Boya Mutugi. Antor mabele kuma wondini ya keo ya ntobocho ni bachumirete na kuwa atini ba urino tiwa na ngurari nene. Nenda kireba kuwa ira atumini MCA wantere Timothy Mutwiri Kabako. Bakireba wete MCA yunende abatumanirite nyuma yabo kwethira bakiwa utiwiti na mbere bothirite bukioneka wondini unara ya Weru TV ukinyila kwarania na MCA detisiarite matunda. Dennis Mugendi aina ribotie. Poka irikiala kazet muthaka wa kuma ntura ya Kinyanka Kiegoi wandini ya Kiegoi Ntobochio Igembe South nomwe uria kworironda nyuma ya kwithukirwa ni gikundi kia amba baria akuga kombekana baratumini MC wao Timothy Mutwiri uria ijikene Kabako itumi baramumuraga bakimwiraga kaethetie MC nyina wawe kumumeneria mantu na jegie witine na mbere ondera umeta kanti nda mbotiri mana bikibiki uto aria bikibiki we omboti no kantaka sikirite maski na mabwe yatekweleka monkante bari recognize bao bamba itabunge kwamberio mpura na kuyukia thimu monke bembira ngai mbethetie MCA kaba ko inde mwethetio mukokwa na oni kariara mno ndi ngasi kwethira inande mwetheretio na oni biu akendia kwethira isiase oni ambu akaba ko tengu aturitirite twamuthurire batue utebu burunya totemona inyango asimbi batwe abetabonge bingi nabyo oni kiaria na ndena right siasa kuwa kwethira ngwete kaua ngwati kwaria uma tika irikia akiithukiritwe Lawrence Mwenda Mauta ni mukariungi uria ni muitithia bonda Silver Inn oni eso tuko kento thaiele kathetha twau ndaka ise ombra kwa Yesu Silver Inn nditerangwe ba ya bamberio mpora bambira iyo ni barasienta se mwesimua Mutwiri Kabako kungi nabuo kore kuo yaro wenga mwesimua wanga na mbrondi ngathimo thakumi ni ndenda ya kumenya no tumete nyanto bau anci na ndinga thimo amburi atheka ndo mwethetio mwekuru kwa rasienta cia were yo theinya mbene kuo nthembe tanke mwarasia ambere ndi yo no thai inda thai kumenya thai ndombra no kwa baba mporenda ndamanyira mtu omwe ndi muthitangite bithukiro yawe nayo ikirikana ni nyuma ya MC Timothy Mutwiri kuringirwa gisari ni akari mucemanio ne juria ngavana Kawira Mwangaza arari na juu mucini o Maua bibi metathe na buru mucemanio ngo wale politiki neki akawa batu ntakase bikibiki onto yoni batu tauriria aria na ginya mucemanio no yontaro guo endre mucemanio ne ni antabake antabo su anti oni nenda ya ontola landeni ngwa kuwa yonda woete yonda sukumete anto igeria aria andiki banteto ria guswana na MC Timothy Mutwiri Kabako kuthikiria rutero awe ritakinyanira nyuma ya thimu yawe kwithirite utonya magita ja maingi na kunionde iria riboti ya mbithukiro iji ringitwe gituone kia polisi kia Maua. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Rais wa Kenya William Ruto na arari ndiungene ntuko ithano Mount Kenya na siasa na maendeleo cionekete kumatabunene hakiaria rais na njuri yawe ndibonekete nende kumaria bunene nkiama ya Azimio nara bawete kinya baita kana bakena mautenkethie kethire kioneka atetiko na yone ndi bakiwa bakethira bakiona witi na mbere bunene kuma thirikari ya Kenya Kwanza.
Rais William Ruto narikitie ndiunga yawe ya ntuku ithano ya ruterero Kirimara ndiungira yambiririe ntuku ya Jumamosi kiumia kithiru na kurike oro. Wangwana wa Githurai ya mjambo. Kiri ndiunga yeye rabatere kwithiro ria kurure mirandi ya witi na mbere miari ya kisiasa nionekete kuingia atongere Kenya Kwanza bakioneka kumeneria bunene ruterero Azimio na ara rais aliungite county cha Kiambu, Murang'a, Nyeri na Nyandarua. We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaigizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuuziwa uoga. Si hii ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Hii ya hasla hii. Hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Kama kuna kazi imebaki ni kazi ya hawa vijana ndio tuwafanyie kazi. Si ndio? Si nyinyi kama wananchi mlimaliza kazi ya viongozi? Si tarehe 9 mlienda kupiga foleni? Mkachagua MCA, mkachagua wabunge, gavana, rais, mkamaliza. Kuna yenye mlibakisha? Si mlimaliza siku moja hiyo kazi yote? Sasa kazi ya viongozi wananchi walimaliza. Hakuna tena mjadala itafanyika ati kiongozi fulani apate chochote. We are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye mnapatana nao huko. Sasa ndio mjue hawa watu wako na unafiki. Yani watoto ya hii watu, si mmesikia watoto wao wako East Africa Assembly huko? Ni wabunge. Alafu wanachukua watoto wao wanapeleka bunge. Watoto wa Wakenya wengine wanaambia chukua mawe, piga polisi. Sio watu washindwe. Abamo batongere baba kioneka kinyakureana na rwadi rwa ngwataniro rurarurambiriria ro nyumba ya micemano ya Bomas pakiwa ati Raila kire akwenda ni huku thirikari na murango yo nyuma. Sisi wote hapa Mlima Kenya na Kenya mzima tumekubaliana kwa yale mjadala tunaenda kuongea na wenzetu. Mambo ya nusu mkate hakuna. Mimi nilikuwa nasukuma mzee kwa mlima, mayanga ile kuaguka tuliaguka hujaiona. Na huko siwezi rudi tena. Na ile salamu ambayo inakubalika ni ile salamu tulifanya na HE with Dr. William Ruto na Rigathi. Hakuna salamu nyingine. Watu wa Karatina, watu wa Nyeri, watu wa Mount Kenya, mnataka handshake. Ya mwisho, swali ya mwisho, watu wa Karatina, watu wa Madera, watu wa Nyeri, hiyo maneno ya mazungumzo inafanyika, iendelee ama tumalizane nayo? Tumalizane nayo? Tuwatane nayo? Wacha nione kwa mkono. Asanteni sana. Dwadiro maandamano ya Azimio babwitha cikinyeru nironekete kwariro bunene atongera Kenya Kwanza kiri ndiungeni bamenerete bunene wenyange brobo mandiri na maandamano ya pakiwa ni hasara nene kiri thirikari na biashara. Ninakuomba Mheshimiwa Rais, wakati mnaongea na hao wanasiasa, ongelesheni hao vile wewe umesema, wapende amani ya ukweli, kwa sababu sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupiga mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'wa akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara itachomwa matayas, kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Kire ndiongeye Rais Ruto nekirekara na tongere baruterero Kirimara na ramirandi ya witi nambira yariritwe Rais Ruto akiwa ati Mount Kenya ikagunika bunene kire thirikari ya Kenya Kwanza. Hatua yetu ya kwanza
ni kushughulikia mkulima, na ndio sababu tumepunguza gharama ya mbolea. Nyinyi mnajua tulikuwa tunanunua mbolea hapa 6,500, 7,000 mahali ingine. Mwaka huu kwa sababu ya kusupport hiyo program, mlisikia nilitangaza wiki iliyopita, sasa tunateremsha tena, inakuja 2,500. The mountain will continue being behind fully our president. And in this region, once we have accepted you, unless you betray us, because we hate betrayal. Your betrayal we hate. And that is why when Uhuru Kenyatta betrayed you, tuliwachana naye tukakuja kwako. Musemano yoyo antuga Jumaine ni ukathito ni atongere mwanya pa kaunti ya Meru pakiwa tekire thirikari ya Kenya Kwanza atongere bore na wiriro buna nebo kugunikana mirandi ya witi na mbere ya KPCA kanenkerwa mbeca irenda ndora yesagana na Meru alimbakawa bombe kugushughulikiwa kabisa na njira chionde. Number 2 au fertilizer yenama fertilizer yenama na ndawa yenama ngarame ya kulima kaoa ikunyia ibara kurukirie fathers intervention ya kulita taxes inyingi muno kire raw materials ire ithithagirio bya ng'ombe nikende irio bya ng'ombe bikomba kuthithwa ta cheaper cost, and therefore murimi ombe kugura irio ati utumira mbeca nyingi muno. Number 2 we are assured now no tunaraugire nya factory ya Kiganjo na Sotiki na Kitare ciambire kuithia pounda milk watuika nande nyare yanga ingi uteria ria tureka tharigita into waste na prices tena ma no tweria ria tureka converted into pounder uteria ria turwe anywhere. Governor wetu na thirikari ya county ni kuga very clearly uate ukomba kumenyera dairy farming in Meru tukomba kundabu income yetu ya arimi antu ba Meru nonto itutegete tuona watuika nja yonthe ina ng'ombe area then na ng'ombe wikamenyero bwega then tukomba kumbusi productivity tukomba kumbusi sales na tumbe otethia tura chietu na mbegu ya ng'ombe ni naugire ile 67 ni naugire ikauma ngiri nyanya ichoke ngiri imwe na maraja 5. Cost ya production area is very high, lakini president na rilirie mantu ja kuineka tax ya into bibi donde kagairio bia ng'ombe na those other inputs ira tutumagira for production. Rutere rwa Azimia mwana boune rwonekene kumeneria Rais Ruto ni untu bandi unge bakiwe moya mirandi ra rureto ni mirandi ya rurengere Rais Uhuru Kenyatta mbere umaro ko tongeriene untu bura Rais Ruto arianite nabuo kufukuza mkoloni ndio tuwe taifa huru. Mubunge Kirimangushine wa Centriment inetonga murugara wa Tharaka bo weteru wari nebekire karo na minister wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki na kwa thine cionekete miankene ya county issue chile pakiaria boete CS Kindiki na bekirite wira nebo koyana taito cia miunda ntere urwa muno kenda kuthira nkuchanie miankene. Anthony Kathenya katumenyethia nkuluki. Nkusanio ile jionekanite kwa kagita kanene mwankano wa Tharaka na kaunti ya Meru leo jamba gukinyamuthia kile ntukujijite musemani olodithikire muthenya wa umde ubanga nituni waziri wa wikalia Professor Kithure Kindiki ukiletaga amwe abunge kumantere ino mubunge Kirimangushini wa imenti ya gategate hamwe na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ukionekanaga kujiara matunda ndenda kuwa utitafauti ya Mutharaka na Mutiani na Mwigembe na Mwimenti Imeru kere mari mwanya Boa mbele ndi basokeretie nkatho waziri Kindiki nontu bakubaleta amwe itwere Professor Kithure Kindiki asante sana tumwire asante sana nontu wa mantu maratwirie rukiri boajiri ni bagwite kumana na musemani yojo wao na waziri Kindiki bakambilia harakati kuleta ngwataniro gatigati ga karibantere ino bobobole wendi bo waziri Kindiki na itumwirie na tuonerie rwaria na atugaidi bwega tuigwa tukiuga ata nontu bwa mantu amu itukwenda antu betu bakara na thiri Professor agitumira giti giake kia thirikari na twirire kana kwa mbere ndi ugu arenda kuigwa tigo tukiarie mantu ma peace mantu mathiri nterinu itwetekanirie tuuga kana tio turi ayumbe itwagiri kwariria mantu mathiri
gatigati ka Tharaka na antu ba Central Imenti na kuku ngikunthe kaingo tugwatanira tugo twegento kimwe kaingo maendeleo mathi na mbere. So uma batu turarikanirie tukaga tukairigi siasa na ura bantu betu barari bakwa enemies to one another non tukwetaga kwatukana rike barabara muruga arambiria kwinja atonya kilomita imwe akigwakwa antu bako bakandingira thimu na bakauma na maiga na migwe betete kurigiria Tharaka etikenja barabara hii ndegwetu na ambechi cia thirikari batije barabara enjo no bagetaira ku Boajeri ne bagwite kumane na musemanio jo wao na waziri Kindiki bakambilia harakati kuleta ngwataniro gategatiga karibantere ino bububole wendi Boaziri Kindiki nkuseneno jia mwanka jithiretwo ikithi na mbere kwa kagita kanene sukuru ikithukagirwa na kuithwa na ona kethirwa bunge baba ne bethiretwo bakigwetwa kwa bande mugusocera nkuseneno leu baruga itebaterie no anini Kirima na Murugara baruga kwa kagita kanene maendeleo kuma kithirikari nene ni makuamete na kuma na were ne Waziri Kindiki bwa kuleta maendeleo ntere ino kwino bataru munene bwa gutigira karibantere ino ni bakugwatanira abunge baba kiuka kwa Waziri Kindiki ni abele ithite thirikari kwa makwikambira kunenkanira title deeds gia karibantere ino imantu mega muno twerie no tatwerie barabara rito kulima ikiuma Imenti Central Central Imenti ikathi Tharaka ikauma Tharaka ikathi Central Imenti igikeruka gutemwa nko gwikirwogo kaingwa antu aba bagwatanira bego bakiaria rwarie rumwe na gwithura gutie mantu makuga batikumenyana na hata kuthiete katigati kago mantu mataito makinyirwa tabura Professor Kindiki augire ebye kathithio na mbere na njirere kwendekana na tutikwenda gwikira ciaca no ire kundeni ni aki irutho bukwagiri barabagiri kugwata title ibanenkerwe na barabangi bagetigiria babatakigwata no ntutuga twitumira njira ya haki muno. Why should we continue fighting na thirikari ni kwenda gutuletera maendeleo? Why should we continue fighting na nandi twarwa tugija nandi tutikua mantu ja taitu tutikua mantu amwanka tutikua mantu a school tutikua mantu ja rundoji to mwanka ithithwe na tengari igakinya barabara itithithitwe bontu kana kuwa batwi atuzokeri antu wetu nkatho muno atongoria no twakana kwatanira tababa bebere kutuke uti mwanya mutiania na Muigembe uti mwanya yo Muimenti na Muigembe uti mwanya Muimenti na Mutharaka uti mwanya Mutharaka na mutiania kana Muimbe twimve turana bangino omwe na kaora besha no ugure Meru ikarathukana na kile ntukujijite Kirima na Murugara baligo bakambiria mikakati ya kuleta antu amwe ile kuthithia baraza na kurubantere ino amana kuthithia misemanio amwe ile ya kurugora miradi niritie na yauni kuma mandi na nyaruju kwanza kwambiriria ruju ngambirio tirimana na kurubakwa na antu beto bairia siu nkiberesa ura tukuthithia na no thirikari kwenda no antu baibo batarire ruto batari Murugara batari Kindiki Professor na tutumire atwira twitwariria antu betu wegwimbe ciama ni turuthe tukomane na akuru na tukomane na leaders babangi tumenye kadi tukwenda kwira antu betu bakare na thiri na thirikari ni itakurubaruthira maendeleo na mantu mangi ibagwatanire ibaigwe bege ntu kimwe kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya Iba Anthony ndikuma kirinte tuno tukona kanya kambere gakunoke ndwete kuraya njokerete na nteto nkuluki It's tough to keep young go-getters entertained, but GoTV's got entertainment for little ones of all ages. Even the youngest adventurers can join Arthur and Interstellar Ella. Older kiddies will fit right in with the mischievous Alvin and the Chipmunks, and big kids can gear up for supercharged adventures like the Danger Squad and Garbage Boy and Trash Can. Stay connected to GoTV for family-friendly entertainment for go-getters of all ages. GoTV, love it. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingoge bonthe ba thirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua, burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue Star Times decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. Star Times, furahia maisha kidijitali. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Ubano tubeta nambere kurumira nteto chiwaru themwe tuchokera uri skuru singite kirita mishilene ndi mwandiki munene wa kiama Kenati Tharaka Nithi ndia watienerete aciari pena ntaira cia mwanya cia kuthira mikomo ndene ya maskuru na njira ya rwari kenda kuthiria nkuceni imwire ikwithira ikioneka ati ka arimu na ritona kureta mikomo akiariwite thine emwe ni umbite kwithira nende tu maskuru ikaingwera nene ni mantu ya kwithira aritona arimu bate kwithira bakiwatana na njira icio bakwithira ikithirwo na njira ya kwaraniria. Paul Wakabithi aina nteto nkuluki gwarira cukuru ciendere kuingwa nontu bakoreko atamya ciere muthenya gwe mthikiri cukuru ya Gatonga primary ndarakojera mambura mama kuinga cukuru natira indhuku nathiite bwega na ana tukuona bakuthi bwega ibo perform bwega tikuigwa bena thina na inkuona kinya bakenetirera na kinya bakenerete we kinya to baraitho cukuru yogerete smart mono neto cukuru bwega and teacher wetu ai concern mono na aciari na ana cukuru tindhuku mono endi ugu cukuru ni athire bwega kacha ira ciari kwici athirire mwathana twegirwe kiao Maria ni mama ari kui mathire na mwarimu na ruthire cukuru bwega na itukumucokera nkatho mono na endelea na mwitoju atukurire cukuru yetu bwega na kana arito betu itukona ba kifafa mono tukera mwarimu ibwega mono amona arimu bake. Mwarimu munene wa cukuru no bona PK Moithi support yana betu na njira ya kubarira bici njira ya kubari into byonthe bya bikwendeka batige gutuma gwa mici gita nontu mathamago mara twitaga teacher pupil contact hours ikama kunyia na mwana matha makinyia atiru tha bwega kwa ukagitaga kabwa thimecie bumenyereana na ana bebe na nthori mbega batie kuthia na market kwina mantu mathuku maramba ku perfect. Secretary wa Nati Ntereche Tharaka Bwana ndia watia kiuria ciari bantere no gutigiri bakuibebaniria na migomo ya cukuru twakuthi ndene ya nyamunge ku demonstrate na ku nontu oino ana bari betu kwa gubathi maobicini na maobisi magatatu athina ciao ciothe na kiromba nontu ndio gu arimo bakoririzi kiumia ke bakoririzi ana bathikire aciari na aramije ibamenyere ana bao batikaye kutanga na araba pengine baya kuthukira nogo kuri na nchobi na kira iriro thitwa cia traditions ira bomba kunyika ikathukiana ibaba menyere batikareke ana bathi guntu kura bomba kuthukira bakibachokia nesi nyamunge tam wethero bakari bwega tukiromba aciari please aciari Tharaka please wauke kethero kuri bantu bakuri akwera na master ibathi kere maovisi bore oba CSO bore oba director bathi bakare na bombe goro na bahaye betwe na ara bageto na oba kare akoya makosa tima aciari ketho mema mari officers nontungo ya oikoya na kutatua those small things. Ikagitani wa Vice Chancellor Tharaka University Professor Peter Kinyo Muriungi oritia kariba Tharaka gutigiri bakuiga kithomo nkuru kintere ino mithiana betu bwega tukiriraga nontu kithomo nkio kigananagia nkia na Gitonga nontu kona president wetu William Ruto na wikira mbeca bingi muno gikithomo 6 billion
ndantu bathoma nontu kithomo nkio kirutaga antu ukomboni ignorance ukia kithomo ithio kithiragia mantu au monthe koguo tuthomithie niana betu na kagita kara Murungu atunengerete tuona kanya tukagutethia tantu ba community yetu. Nikiripotera Weru TV kuma chukuruni ya Gatunga Primary, Peter wa Paul wakabithe aciari na aritobara beta skuru ntere chia aitia mikindori ni bethirito bakitheta kumana na mpithukiro cia kaita ko kaita ni antu batie kumenyeka untubara nende butumite bukangaratania mathomo bonene hakiare DCC o mikindori awite bakawata na kuyukiri matali enyange babara bakuthiria na kuingicia mantu igi ate boe matorene mukiri wa mithika aina tetoi Mukariri Tombondi sukuru ya sekondari mukono irai wandine mikindori tianie centro amona mwerekerio kithomo tianie centro kanyiwa mumwe iba makireto karia bwari tobakiwa kwena makarika ya bamwe kwithukirwa baumete sukuru ogoro. Watoto kushambuliwa wanapokuja shule, hilo ni jambo ambalo principal aligusia kidogo, lakini tulikuwa tumezungumza katika mkutano kuhusu security. Hata wiki hii tunapoongea kuna mtoto aliyeumizwa. Mulisikia hapa market juzi watoto walilawitiwa na ni wa primary. Nasikia tena hata ni watchman amefanya hiyo. Saa hii nimeona report zinazunguka kwa security kwamba kuna mtoto mmoja ambaye amekuwa defiled na baba yake. Sasa zinazunguka kwa mitandao. Na nikisema sisi ndio tumekuwa mafisi, na mnaona kama mchezo. Watoto wachungwe, hao ndio watainua hii community mnaona hapa. Baada ya kuchunga watoto, sisi wenyewe ndio tunakuwa fisi. Endeni kwingine mtakuta watoto wanasoma mpaka saa 3 ya usiku na ni day school. Alafu mzazi anakuja anachukua mtoto wake kwa gate. Sasa hawa walikuwa natoka 6:30, wazazi hatungeweza kuwachukua hapa kwa gate. Nende DCC otigania Central Jackton Orienyi na ritete mukana akiora kawatikana akionaniria kibangi. Mwanze kunipatia tu jina ya suspects hata mmoja ama wawili. Nitaanza nao. Na mashuaring you hii kitu itakoma hapa. Okaitene koiba makirete wendia no tumiri bonda wati mbogita ateatika na bachukuru. Kuna majani ambayo upandwa huku sana na inavutwa. Na wengi wanawavuta wakati huu na majina tunayo ya watoto wa shule. Na nikipata jina lako kwamba wewe ni mwanafunzi na unavuta bangi, si unajua tuko na approved school, sheria itachukua mkondo wake. Na wale ambao wanauzia wanafunzi bangi na wapa onyo siku ya leo. Wewe endelea na hayo unayofanya, lakini epukana na kuwapatia watoto wetu takataka hiyo. Usiwape watoto wetu takataka hiyo. Hawa wapewe nafasi watengeneze maisha yao. Akiaria DCC Orienyi amwe na manager CDF tigania istimuiri ikiranga ibarombete atiari kureka weka na njangu wene chiao kaitene karababati kwethira bai shukuru. Tukipata kwamba kuna watoto ambao wako chini ya miaka 18 na wanachuna miraa, hawaendi shule, wengine wanachuna chai, wengine wanapika wanavuna kofi ama kahawa, basi hiyo pia tutawachukulia hatua wazazi wao. Otengo ingebo ba na abo nyama tukwa bwengo ilaene. Bwengo kwa bwengo ilaene kako bwenda. Ayango itabia. Nenda kukaraya tuba. Kuruki barombete atiari otira na baina birth certificate kenda bomba kuandikithwa mitandao ne thirikari na bombe vya shukuru kona mbete ile ibati. Pesa ya serikali ile inakujaga kwa shule inakuja kulingana na wale watoto wamesajiliwa kwa hiyo mtandao inaitwa NEMIS. Kama hapa tuko na watoto 1000, kama 300 hawajasajiliwa hawatapata pesa kutoka kwa serikali. Na kama kila mtoto anapata 22,000, imagine watoto 100 hawajasajiliwa, hiyo ni pesa ngapi shule imepoteza? Na ni kwa sababu watoto hawana birth certificate. Na lazima akuwe na birth certificate ndio asajiliwe kwa NEMIS. Na sasa mheshimiwa ametuletea ofisi ya registration wapi? Hapa. Sio wakati ile tulikuwa tunaenda sijui Murere. Na kiareria manto ya barabara kuna teweta mikindori muiri. Kona thirikari no eriarie tamu ala mirai no tu president uramwere na itire. Mheshimiwa ambirire bwire
amirombere mbecha mbere buru waraita barabara ya Mikindori Girls waraita nara barabara na Thongomi inakanya mheshimiwa amirombere mbia mbere buru ere mwe ingiro maram na ikinyangwe ikarehera ya Mikindori Girls mbere buru tuicho alami sawa sawa kenda ikuluka ikatubiura kiambi aito gwatanira kenda barabara ikuluka ikatuicho ambi tuicho alami. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Tueta na mbere mtu kuma Nterece Chogoria na matukito sibitari ya Chogoria ari kuthirwo ni miruki kumane na mutino yo mwanki biraje rumere kintu thaitha tucio tuko wakulima supermarket Nterece Chogoria kuringana na baraba kuyirite mutino yo mwanki bugwete mutino yo romanerie na riko restima. Martin Mwambi aina ripoti ye. Igeria niri ya kuoria mwanki kere supermarket ya wakulima tauni ya Chogoria muntu murume omwe na raugithirwe cibitari akoremwa kubeba arara nenkero mirigito na nyumani kwinuka. Hii ni moshi tu ndio ilimpiga tu, lakini hakuna venye amekaa ako mzima saizi. Mwanki uyu ririkana kumira thaa ithatu cio tugo arantogo eronekanire kiuma kiri ngoroba ya ithatu ya supermarket yenu. Sasa haikuwa kubwa vile mwendo wa saa 3, lakini mwendo wa saa 3:30 ikawa kubwa kabisa. Ndipo watu wa Lubisi waliona wakaanza kuita wasaidizi, wakapiga nduru. Hadi wakati watu wa zimamoto walifika na mmoja wetu Muleidi akajauliwa, lakini yuko sawa sasa. Na wasaidizi walikuja na wakazima na moto ikapoa. Hapana, hakuna kitu ilichomeka, ni hiyo tu flyer za chips. Kure tweke kamari ko makoruga chips cia supermarket yenu mamatigitwe matare moria stima ikora na maragwata mwanki na nkinya korongora akagita kara stima irachokire. Mimi naitwa Mrs. Kamau, nafanyanga kazi hapa wakulima. Makosa yenye ilitokea ni ati stima ziliripotea masaa ya 5:30 hivi, wakati zilirudi tukasahau ku switch off. Sasa hatukurealize hadi wakati tuliona, watu waliona kuko na moto inawaka. Hapo ndipo watu wa Chogoria walijitokelezea na wakaweza kutusaidia. Amwe na bobo mwanki uyu tatamba arororirwe na kariba tauni ya Chogoria bagwatanirite na nkari cia kuoria mwanki cia kaunti ya Tharaka Nithi na tiga mariko gutire gintu kingi kirabia kiri supermarket ino. Naitwa maninjire kwija nitwakishe kuja kuoria mwanki na tukuja turedere makosa matesaidia stima kanini ngwandi mtu wa stima tuje twethera switch jioni iko rimwe atigitwe leon agintu 6:30 to daimwe stima kwena line ila urite ile stima iracokire mariko mari maenderie kwa meon na guti mtu ari nao. So after once nili mariko ya madiri mbwa makutire maguta no mwangi bagitiratira ombire kuma ke mariko ala malare au tukaithiria ni mariko malare, then from them mwangi kina umera etwa maninji twendo kwa jogure tweja to maninji gutonya mbere zimamoto ikinya atwa maninji kwambiria kuoria zimamoto ni asokire beja ya mala kaunti eja na ya chuka eja na pomba gututethia tomba kuoria mwangi ro ariko. Kiripotera Wero TV kuma tauni ya Chogoria gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Kenda kwariria na kubangania ithaka wondini ya Mitungo watongere na watimbaru wondini u tugwarore ni bekite karo kenda kwarana na mwingi ntere ukuthura ni maoni yo ura bakienda ithaka biu bitumirwa ntere u akariba nibethirite nende bakarania na ntubana kuthira bakiruta uwabo ura bakienda miundu wetumirwa na mutugi karena ukadi kuntune ko ukatulikithirie ura bawatanire. Wandi ya Mitungo ni maya wandi rashire na miunde mingi ya mwingi aja kaunti ya Meru irina nkurukia ikangirimo na magana mugwanja aria narua bamoya batongeria beturari alio MCA Evans Mawira Karia na bangi kumakire thirikari ya kaunti ya Meru batongete ni waziri wa miunda no bangiro ba matauni ni wenda Daktari Faith Mwende na bangi batongeria ba miunda kumakire thirikari nene ni bethirite
baugite bakiariria miunda eje kurikana mendekithia jatongeria bamitungu kumena mucemano jura jurathithikite ntariki 9 mweri jwa mwaka juju bakiuga miunda yao etumike ta uju munda jwa nkwene nkumari namba 117 juria ni 3.7 jukirikana munda jojo taito irithoma society ya Thagara na barenda taito iwe chokure atwire indi bakiuga ukurukire karobe mwingi barenda ukeni nekiu kituo kia ICT kiria kiri mundene jugikare wau na obisingi iria ciria ucia thirikari indi bakiuga ukabere negwatengwa kiwanja ra cibitari gakwa kiri munda jwa nkwene nkumari jura jukuthoma namba 118 jure na junike mwagaturumo mugwanja bariuga munda juju jutengeria obisi ya munini wa Chibo indi alabakuga taito irithoma society ya Thagara na nibakwenda taito iwe chokore akari munda jwa ethatu ni nkwene nkumari jura jukuthoma namba 119 na jujurike mwagaturumo 9 jura bakuga jutengeri wako skuru ya nasari indi taito irithoma society ya Thagara na nibakwenda taito iwe chokore akari munda jwena ni nkwene mitungu jurani namba 190 na jujurike 100 jura jwatengeri societies cia bogeta indi bobakiuga bakajugitanga na junenkanirwa atiri ika 20 sisters kenda uketha kuri na gituo gia antu baria batigucumba na wau no kugakwa cibitari ya Kotenji ika 5 nacio ciatengerwa kunengerwa kanisa ya EAPC ika nacio ingi 5 cianengerwa thoko aria ika 70 iri gutigara nacio batengete cinengerwa Meru Youth Service tucokie munda jwetu tucwire ngugi ingi kiri munda jwe 5 jura ni nkwene mitungu namba 198 na jujurika 5.2 bakiuga munda jo junda jwithira juri thoko ya kwenderia ndithia ciao kiri munda jwe 6 jura ni nkwene mitungu namba 11 na jujurika 15.5 jura na juju atengeri juri saiso nasari na ndini bethirita bakiendekithia munda jo junthe jutumiro ta stadium ya mitungu munda jo mugwanja ni nkwene nkumari namba 134 na jujurika 4 jura na jubougite jo junthe kinya juju nenkirwa Meru Youth Service say aye munda jwe 8 ni nkwene mitungu jura juri ntere ya kithino jura jukuthoma namba 46 na jujurika 44 jura mbere na uju atengeri skuru ni bethita bakendekithia munda jojo juthe jukigitanga na junenkanirwo ju primary ya gitara ethire kinenkerwa ike 10 cibitari ira rintere iwe nenkerwa ike 5 stadium nayo nenkerwa ike 4 university tirega kwanterwi nenkerwa ika 50 na kukuri na kanisa 5 o kanisa nenkerwa ike 1 na kirima squatters na bobetha bakinenkerwa ike 10 munda jo 9 ni nkwene mitungu na jujure kithino jura jukuthoma namba 48 nya jure kainya ni bogite munda jo junda juthe jugitengerwa thoko munda jo 10 ni nkumari mitungu kinya jujure kithino jukithoma namba 47 jure kaijire gaturumo 7 na jujwethira junthe jugitengerwa obisi cia kithirikari na munda jo muthia ni nkumari mitungu jure inya jujure kithino jukithoma namba 49 jure ni kaijire gaturumo 2 na jujunthe jugitengerwa antuni aria murandi jwa ruje jukaretwa na ndi atongeria bane baugite batinogoka bagatigira mendekithia ja karibaba ni ja kwithira ja kiingwa nkiripotera ndeto cia weru kuma mitungu gicigo mbunge kia South Imenti riakwa rietwa ni Mutungi Kare.
Bwa mutugi na nikuma kinte tuno tukinya muthei wa ntito cha uthe mugucokera nkatho na tupo kuthawatanirite na uni tuwatane utaroro ngoro studio kiri mubango yo arwe siasa tuketha tukariria ndiunga ya Rais William Ruto ira rikire oro ya ntuko ithano kirima ara tuketha twina speaker wa mbunge ya county ya Meru Mheshimiwa Ayubu Pondi. Ulibeta wa mutembe Edward munatoa mathithio haukari Maureen Kome.